Mina ngizalelwe eEverton. Ngasuka e-Everton ngine-9 years siya le eZone 7. Saya eZone 7 ngo-1996, 1969. Yithi bakuqala bakufika lapho. Sakhula bekunama-gangster yabo. Nobhuti wami engize emva kwakhe naye abe-gangster. Bekuyi-Neverall yena. Babegwazana, bekunama-Viking, Neverall, Kwaitosi. Hayi ekhaya bekumnandi kabi. Abazali bami babe-right, basiphethe kahle, babesebenza, basisebenzela. Bafuna njena ukuthi thina siye esikolweni. But mina hayi ngawuzwa ukuthi hayi isikolo hayi asinto zami. Ngaphuma ngenza standard 4. Angithi ubustoti benginabo. Bengistoti man, bengistoti kabi. Ngingathandwa kangaki? Mshoka yivo. Hey man, kaningi man, sasemncane ngibanjwe kaningi. One day and balungu bayazibamba phela, amaphoyisa ayafika ayazibamba. Sigcina ile off drive. Sometimes siphelela khona lapho eTokisini. Masiye khotho bathi free bail hambani othi bathi hayi yachithwa le case le yami. Awu. Hayi anti lama case lawo abawalahle. Bayawabeka. Igama lami le alilahlwa liyabekwa. Noma ngitolile othi ngiyenzeni bayichali bayazibeka. Hey anti i-gangster yethu izawuthi kancane ne. Ikhona enye out. Bathi uSearch uhamba nama-out aseshavini. Manje mina noJava siyambona lo muntu lona ukuthi lo muntu uneplaga man. And lama-out lawa yambulalisa yabo. Thola abelungu abe-2 ayi-1 laba bamele le abamncede until ayiwina yena uthola ukuthi uyabaleka manje uyakuphi ngaserinkini. Sithi mina noJava lo muntu ufanele ukuthi simthathe oneplaga lo muntu. Sesanokana kule enye igangster ebese ngiboss yakhona mina. Sengiboss yenye bathi 10-111 ngoba itema mabaqeda kudobula unto uBrian uJava asala ngiwa nabanye uyabona laba besebenza nabo. Before ngiyejela bengine bamezi nengane. Besiya ku FG manje bese sifuna ukushaya ama FG manje. Bekune enye enelanda imali bathi ni bushara le bathi Meat and More. Ebelapha eTaxi rank. Sithi le FG lena sifanele ukuthi izoyishaya. Lo muntu ungena u1 aphume. Hawu. Edema sifanele ukuthi sizoyishaya. Angathi bawuzile ukuthi no waletleke sizoyishaya. Sathola basebayemile lamaphoyisa lapho. Saye. Yazi imali yebukofu. Izikhami izikulu yangena yaphuma. Kusebenzela mahala nje. Libitso le la brega. Macomrade akile batla re hlasela le Java, access Java sa phela re ntse re level le Java. Akile tla macomrade a batla go chisa. O no tlamele le gore le nna ona tje aksale. Ba re tsekisa taba ya gore why rona re tsamaya le basadi. And lo rile ha cherry engwe ya out yaka. Ke cherry engwe ke one na le sport ke media out ya go ne re tsamaya le yona. Dale ga nwa dane. A re ntse re nwa da. Ba go rona obane rona re dula le basadi. Re sa tlo dula le bona ka danong. Re ne rona ga iqoqela re batle music. Yo e qadile mo. Ele mathama ka i3. Hai ga banka le Java ga ba lwantsha. Java ba kapa ona o mongona. A mo kapa mona ka Chanabei. Re fuwa ke ngwanana wa hona mo Spotobo. Kapa mo. Taka tsaka itsamela. The following day re atla.
wa tseba re etsa basepa macomrade a re qeta re kgutlela ona moo hape a re le moo he re nwa spotong moo re bona batho rona ba ntse ba tswa one by one batho ba ntse ba itswela one by one motho go ya lo rota ha sa khutla until re be re sala re le two re man o etsalang mo batho ba se ba tsamaya bona o so kena yona medina re man wa tseba le dutse mona le tsebo go etsala re macomrade ke ana ka ntle ka mona ba batla wena khalo ke re jive ke yana ya maobana ke re le kapile nthona ba re batlela riding hao kwana re phamisang ditse hai java a ntse mbumfethu ba tlo le khawatha le babedi he hai a re jwale nna ke dumele gore ba kene ke ngwanyana o mo java tse ba o le tšemfethu a tse ba a sana mfethu a re shwele mfethu obane motho a shwele a ke re batlo reng ka ba re ka perashwa o tloa mo ba tlanne ba re ka re sa utlwane ke ke moya o tla bo so tswile nka botlolo o tshwarwa hao ke tshwara wa ka go re shwa le two wa hao le nna wa ka itsa ratso ba tshwere sethunya macomrade tsa ratso ke o mong a re thiba ai comrade comrade ska kenang comrade a re bitseng batho bana fela ba ithubana ba neng ba lwana le bo khalo okay sharp khalo hai man gents tshwere di botlolo tjena re ba kena fela ga ba bulaba o mo lo mo tshwara wa hae lebitso le la brega ke le thotse ona makhide mo makhide a ntseng a hlopha e be le go bana ba se ba re khalo ba brikisitse bana ba se ba re brega wa bona o ba brikisitse makhide ana sana ntho a bona nna phela ke tswa bostoutu baka na bostoutu baka ke khale ba nkgalemela lapeng batswadi ba ka ba njwetsa hore na wala ntle ke khalo ya sekolong ngwana ka khalo tlwelana le bana ba batho khalo tlwelana le matsa bana ba batho iyo ke sa batla utlwa nix itse ha ke tlo tshwarwa mo be go eme o taxi mofulo nobani futhi ngisakhumbula na mamedi ayi3 ka emnyango hey ubani lo senza siya kanjena emnyango ake uyagogota uphethe isibhamu ngiya emnyango angifike emnyango ngivula iminyango sengithi ngiyashaya thola ukuthi amaphoyisa ahlele kanjena phansi abanye bayeme ebakhoneni hey ngavala umnyango azange dubule nabo azange badubule ngavala umnyango tswayang mo tswayang letswe one by one omolomo matsohlong ke tloebe ya kae ka nena ke batla mo nka e beante ke se ke ya mo utropo mane baking ke kenya mo baking go utropo mo mahetleng mo ha re tswa ba re paqame fatshe a qeta ba re kenya forum fike fana bailey sayehla stokisini before stokisini singena kupe church office bafuna amabhanta imali into ezinjalo kama lakho bani yacho taxi yami mina ngubani bani okay wena igama lakho bani hayi ke khalo uma ke Uber are re batla lela pele le le bitsitseng o itse o mang sa pele ke ga ne ke ne ke re ke khalo mara se la ka ke ne ke sebedisa lebitso la mna are a qeta sha ke re na ke Uber ke ba bona ba ya mane khone maponesana lena le kwa di khalo a re dula ka ke re dula zone 7 a re kwa hey ayabizana la maphoyisa bazobona ukhala
taxi ya re Khalo o ipolaile mfowethu ka lebitso leo. Yo hantle magata bosiu 12 o'clock. Hey Khalo amaphoyisa masiyadini. Hey Khalo gunman. Bafike ba monna re ntse go weletse ke re ke tse ke arabela ba go kwena Khalo. He bana ba tse ba ntse re go tlotla ntho nngwe mpe fela ka mgo monna o le famous ka teng monna. Ka re hey wa butse he re go tlotla ntho nngwe man. Se a dile le ga tla bona o sana. Yo yaba he ko tshwarwa hata ngasuka lapha eStoffberg ngaya eBloemfontein eGoodfree ngangena eMangawu ePops ngahlala lapha kulapho mungiye ngabona ukuthi ya ngisejele futhi la Stoffberg sona se Ralph Stoffberg se Ralph Stoffberg mangifika lapha ya ePops kulapho mungiye ngabona khona ukuthi ya la muntu uyabhandida omunye bathe siyosebenza lapho sizohola every month sizothola boma 1000 rands anti ayikho lento. Hey basinikeza umuntu bungaki 20 rand besithola ama 20 rand 30 rand thina besenza ama charcoal. Tema sifika lapho amaphoyisa akhona bafaka ama grey and white abangafaki private angithi tole le duty tjena ngathi re ka mo re jellang ka teng ba re ke strata ke TV man ke ditulo ne mo re jellang teng then pampiri ha etla e bewa mane fela o kenywa pampiri tse 3 it's one day he antse re dutse ke a utlwa o mo sa re ya lewe a qhoma palama ditafole baleya ke pantiti la mlelekisa ka mo samle maditso amlelekisa na wela tsa pantiti ne ponesa le re kata le manu dimo aba ha ona safe for bona mono sina safe for bona mapone ke man mo ba controller ona mo minyako and minyako a teng buleile hakana fatshe le ka thoko a buleile hakana ha ile Maria a o bate moyo kena mo yo ne robala ka dikausu abo ka di plastic ya kentse kausu ke nka plastic ke nka teki re ne re pantita ka teki robala ka kentse diteki robala ya autsuwa yo ubata yo ska le Maria ya Bloemfontein aye thokere ya mo motho o tlile ha satane hantle mo a se tronko ntwe dijonyana tsa teng hai man ha ona smokolo mo smokolo se thata hampe e fedile ntho ya ka ya di caftine ya di mpama hala dijonyana tse kananya ke reka ha ke le visiting o rekiswa di chocolate le mazimba fela ra kona man hey ke batla o tsamana na tronkonyeng ke a ke otile ke le tjong ke hlaile di aerial tse ke otile man ke fedile o fela antse ba re jo Khalo o joa ke antse ba re o nna ke 8 ba ntshaba lo ntshaba ba re Khalo na le 8 hai dijo tsa mo o ja no o tsama o nyolwa steps di fedile ka mo ha o sana nix o robala yo wa bona ntona Movite wa bona Movite re ne re nka qeta go duba qeta re tsa dikuku o re na wela ntle ke re tlo tshwarisa bana ba re fa le Movite plastic kgolo be amane letsatsi go ntšhatwe ke letsatsi ka re atianya tlo tseba o ejo tloja ka tee nna o hlele nje no cabanga ukuthi why marambe ngiyenza so
uthi ukuthi wazibuza but enhleke anyeke uthole i-answer. But enhleke mina the time ngisejele ngingazicelela aphuli utsho ukuthi ngasicelela ukuthi labantu laba engiye ngabawuzwisa ubuhlungu hayi bangiqolele nazo le ntwana lezi mina into engingabatshela yona i1 yokuthi intwana tsaka tloelang daide ngeliyetsa tloelang dilini tloelang matekwane e le wa tsubanga na ba la di mixa di matekwane tloelang ntwe ya lona king e ba e hulanye ba le 4 ba 3 ke habli e ba e hulang e re ba e tloele daide hi good ba kenya di drugs la antona tsa teng ke drugs batho ba tsuba drug ba qadile mo ala ona da sano sa le di drugs ha sa tsuba daide na ntona tsena man a ke tsebe hore bana hantle ba tswa planeteng efe aba utlwe man aba utlwe and razama hore ba jwetsa hore tloela daide atella ntona tsetsa makolwane man ka ho fela tsona di atella di bone motho wa moholo ka next ethenke bona sabatshela ngibatshele nakuthi nami ngibuya kuphi and lento le azange yenzele nix impilo ngisemuva khona manje ngendaba yecrime lento leze bengisiyenza abazali bami nami babelong bangikhuza uyabona ngagcina ngiwele khona lapha ejele cabanga ukuthi nowele enhleke yini into ongayenza khona manje uyathengisa udlala ibhola uthi rugby uthi ini odama at zinento man engaziyenza uyabona and futhi neamber iyafuneka full experience ubani na wele enhleke itsa hakisheba mpite bophelo banthona ba tronko ha ona bophelo tronko ukutela morao ngizokhuthala mina ukubatshela anyeke ngikhathala ngizohlala ngibatshela ukuthi malaiti yazani ukuthi nizenzele imali ngendlela eright yo mara bona abona ntwenka bajetsa nyona bana ba i1 ke ho fela mamelang batswadi a tseba ho sa mamele batswadi or motho wa moholo ha sa mamele motho wa moholo o ipulela hore se motswadi wa hao ha ona mo ya nteng ayabo ha ona mo ya nteng la isintatwa le ntatwa mane ke ntatwa hao mo mamela ha bua le wena hobane ke yena wa bona ditsela tsa hao ha di right di tswa tseleng tena sizokutshela ngoba enhleke zibuya kude and asifuni ukuthi niyohamba lamo sihambe khona indlela esihambile hayi ina never iyahlaba